Kamut kumno banget hau Jisu. Banget hau Jisu kamut tang banget bau laju em hakani kepertai. Henry, haba ke Bible ke Grand Japang ke jengen kidan artli ki benta. Kata banget hau Jisu kumba ke Bible ke penpau hangi pat pansyanya ha kita ki jeng shisha. Ke Bible ke penpau hangi ba Jisu uday ukun jong ublawan man kup ke jinglong breu. Kaya turu yang iba ulawan menyap halor gedeng pena man penem ya kinong pop. Syuk ke Bible kaya tu ba Jisu ulami pat na kita kibaya pat kum ta ter. Hatu nganget kini kijeng shisha. Nadapi ong hoon kata kababae hendai kani kadetang si benta jong kejinget pat usai tanru unget ya kini kijeng shisha. Kanang ba kajinget jengi kanlong kabapura kumba ka Bible kadawa kadan kamru yangi om tang banget ha kijing shisha Henry pansyanya ha kita kijing shisha. Kani kan kade kajinget kaban penem yangi kajinget kabashisha kajinget kabapura kabapenya per yangi na kajinget usoitan. Namar usoitan wala unget Henry syanya ne pendam ha kita kijing shisha. Badan cibuan ba kibriu kibakam ba kingit hendai kisakut tang ha kacing mojen berkat jengki. Syumudur bangi ha banyak limba kuwai kacingking ha pedeng katliu kabaceliu ba. Pita bat pingit bakata kacingking kalong kabaskem bat kalak ban kersyanya pi lada piyat nang ta. Lada pempat yat lingbaya kata kajingking, kata kajinget kejongpi, kadang day tang kajinget ha kajingmut jongpi. Henry kajinget kat kum kaktian ublay, kakot yangi bangin yat lingbaya kata kajingking. Katakan kadai kajinget kepada syanya. Pat kani kajinget kan wanra ya kajing kala kabashisha ha kajing em jengi kum ki Kristan. Buon kibriu ki ong bakinget hau Jisu Henry kata kajinget jengki kasyong tang hakli kamun ra kajing kala ha kajing em jengki namar bakim syanya ha kita kijing shisha. Banget hau Jisu kamut banget bat syanya tang hau kumunong penem bat utrai jong kajing em jengi kani kan kadai kajinget kabapen mi ru ya uso jong kajing kala.